keme ata orok ma kita pos get kunya long hao orok mau ata orok ma GPM segment mentai jum meeting tu kan phang oi yang kita mau tu ni kemudian dia kamaju kem segment 9 kap tu tadi ni ko ya kamnu maju segment 10 ang chang hao 10 khamachangai chimte ko le ma also lebih deh gambar 46 ni 46 divided by 2 yang cuma 22 ya ham ko ngan na mai le sai ni chang hai tu ba tu ta segment maju lalu lu tak chu jenis ka abu mane partition kori ke ma mol chu ngai chimte ko le ma sana pan ngo tan ma che le ta segment mai ya ke be minister hatu ju ka ju ka ra bu ya mutwa to le 20 ke me ata tu April ni ma ye April ni ma ke census kori ka mai le kori hai le kori ka ma orok ma 11 segment chang ha o ma ye kama 10 segment chang ha 9 segment kap tele nok ton kama 1 to 9 kap tele ko le 11 segment chama man communication or number chang ko ni ya mane tambay chang pi party tan na he de ko le ta mol si chong ta si chang ko le kama 9 10 ke ma singai 23 han ko ai to le kama orok ma 24 ya 23 dale ni kan sipa ya chu le ko ri ha le visa ka ndo